يقول أنا دولة السؤال أنا كشيء دولة أنا كشيء أنا نوضح بلان كاتي أنت تبرت هذا إذا لفتيرو إن الصبيان بل أولا جد كانوا بحيان دولة إلا بورما ما كدمنا عن نص وضع عقله بورما إلا جيبوتي. Tu parles des réseaux routiers, c'est-à-dire vous l'avez prêté vous-même. À partir de Dila jusqu'ici, la route est séquente. C'est-à-dire il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de séquence, il n'y a rien du tout. Donc du moment que nous sommes de la région de Selen, c'est-à-dire Zéla, et de Aoudal, ici à Bokama, nous sommes la zone la plus proche de vous. Donc خاصة كانوا عربنا خاصة نبغى قرناي إن أنا سكون حدنا سومالي لنا كحرنا عجيسة أنا ما كدمنا كحرنا إلا جيبوتي وحن عطنا إننا أنا قول عكس يسكورنا وكنا عسكر يجي يأخويا هم يجي دولة دي بيحتمل فيها يسكورنا إني جنا إن وحن نجوا عطنا إننا وحن نجوا حكرون أول ضيّدة يتعرق وحاد وحكرون هندسة كحكرون وحن دولنا إن شاء الله وإن وحن نغلق بطان حاجة المعدات بس ده حاجة فيضة إيوه بدوس تريستا إيوه وحيابها وحي كلا إلا حاجة إيوه وحي أمور عندك هاي سنة أنا كنت بحجرنا كنت وأنا حول هذا لكن وحن نجوا عطنا مانت وإن لو قدر كان الدولة تعرض ما دام لو قرها هي دعنا كان لو قدر كان الدولة وإن عقفيرة يجاديك جدك لو قدر السؤال نجع عوسان ما أنت هو نجع عو كره كمان لين هاي نجع عوسان بين نجع عطنا. Le problème de cette route cause beaucoup de problèmes. Donc tout en parlant au nom du gouvernement et du peuple. waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay inay tahay magaalooyinka Faransiiska ee ka timaadeen oo kale. Je pense que cette ville ressemble beaucoup à la France et أنا waxaan uga jeedaa qof walba haddii uu helo qof ama dhaqanka magaalada uga jeedo waxaan aaminsanahay inay tahay même si vous avez un problème de culture, j'espère que vous trouverez votre culturiste là pour avoir. راح قالوا الكرام هاي يا النبي وليها الجيزان نوغي قلت حسن قطع السكة سواء قطعها فرقيس كيوكا وليجي سنة قدوة أسود ألقى واحد قدوة فرقيس في صفيح كل درف السلامة أحمد بولي فرصاق الجبل أول محيط شعب الله عيا ما يحدد بالله يطلع نوغس منا qolada la qaad haashimi waa qaaday haashimi انت قاعد كده قاعدي كده بقى ايش والله بس يا شركة فرنسية ذلك جبوتي أخرى وما تبقى شفت ولا غلبت بورما وصوب كان عدى عمود بوك وبدون سلطة الحياة قصعد يا متكر اسماعيل فكرت سوى قرأت الله يا ماما في الغرفة البودكاست يعني إن شاء الله يا بس قال وين يا اسمي وديه هذه ما كي لقيه وما ردين طيارة سفر وعانية وفتي سفيرك جبوتي وفديا دلka Faransiiska oo maanta ku yimid magaalada Boorama safar gaaban ayaa maanta halkan ka baxay magaalada Boorama bartiga ayuu inta maraya wuxuu soo boqday cisbitaalka Al Hayat jaamacadda Amuud
hotel Kafais ayaa lagu casuumay waxa la kulmay salaadiinta iyo maayarka degmada barasaabka gobolka Udal iyo daadixinaya iyo professorka jaamacadda Amuud dhammaan halka waxa laga warramay baahiyaadka waxa kale la kulmay jaaliyadaha reer Djibouti reer Faras ee degan magaalada Boorama oo iyagu Faransiis kula hadlayay لا تبني قف فرنسيس كان أحسن فرنسيس كلها بسنا أبو فرحي وحنا يري إن المنطقة داريس جوجاد ما دام أنا كبر السومال المشكلة أدخل لغة الله يفرنسيس